Ассаляму алейкум, сайгыл телесерджилер, студияда мен Лилевит Жатчалышам. Бүгін бөле мәліматлар хаберлер программазда тақдим етілем. Ахмежитте Украина, Қырым, Русия құтлеви мәлімат васталары неақта суалер. Серлевалы төгерек маса олып кечті. Қырым мұсылмалар мұқаддес ораза байрамына азырлықлар көрелер. Қырым татарлар мұсылман байрамыны насыл қаршылайлар. Адлиежелерінің невбеті кемеслияты судақ шерінде кечірілді. Қара денізде турецкий поток адлы терен қазылған дамарта қолу башланды. Бұл уақытта Русия президенті Владимир Путин, Түркия президенті Тайип Эрдоган или телефон сөбе девамында айтты. Русия Федерация президенті Эмде Русия ве Түркия арасында юксек үшбірлік севесіні қайтатты. Башқа мемлекетлерге бақанда Түркия или үшбірлік тізмеге енгілже. Хатырлатамыз, турецкий поток лейханын құржылығы 2016 сене көзде башлаған еді. Лавров Тиллерсонға Русияге санкцион басым бірде-бір нәтижелер бермес ве бұл нафиле бірде әрекетлердір деген фікіріні еткізмеге тарышты. Русия Федерация тыш ішлер назырлығында айтылар ки, субе девамында Русиялы назыр Москвада эки тарафлама мұнасебетлер нормаль шекелде кечірілівіні беклейлер. Лавров ве Тиллерсон Сүриедеки ве Донбастаки вазиетні музыкері еттілер, емде Минск анлашмалары бежірлігі бойынша қошма черлер керек олғаны қайт еттілер. Русияның Мудафа назырлығы исламское государство террористик тәшкілатына қаршы қанатлы калибр ракетлары атылуыны илян етті. Аттеш адмирал Эстен, адмирал Григорьевич фрегатлары или Краснодар денізатлы қайғылы Ақ денізінің шарқи тарафында açılды. Ракеталар или Хама вилятінде идаре ноқталары ве буюк силя складлары йоқ етілді. Ақмежитте Украина, Қырым, Русия құтлеви мәлімат васталары неақта суалер серлевалы төгерек маса олып кечті. Мерасымның НСАС мұсафыры Москва шарының мұхбері Украина.ру порталының баш муариры Искандер Хисамов олды. Құтлеви мәлімат васталары неақта сусқанларын евбеті келіп қамызда бөлежекміз. Украинада страна ЮА порталының баш муариры Игорь Гужва хабар бермеге зорлавда қабатлана ве бу себептен апске алынды. Бу мевзу күтлеви мәлімат васталарында қызғын музакире етілі. Искандер Хисамов қайдетті ки Украинаның махсус қызметлері Игорь Гужва әрекетлеріні 3 ел девамында көзеттілер. Жіне ишлер açылды. Сепаратизмде қабатлар олды. Емде Украин журналисті çalışқан офис дармадағын етілген еді. Хисамов емин олған вақия Украинаның мәлімат мейданында не ол айтқаныны көстере ве белі бір дәрежеде тәсір ете. Я думаю, что в перспективе сколько будет, еще раз говорю, продолжаться информационная война, столько будет муссироваться и использоваться в крымско-татарских фактах. Если даже там останется 3 крымских татарина, то они будут с нарастающей силой представлять угрозу самому киевскому режиму, потому что они там чужеродное тело. Емде Қырым жемиетіне давалар яратқан күтлеви мәлімат васталары ақында сөз үрсетілді. Спикерлердің сөзлеріне көре бұл васталарға ғарып тарафтан пара айрыла. Олар әйнежелік еле çalışмақталар. Яғни Русияның күтлеви мәлімат васталарының весиқалары еле мерасимлерде булынып мәліматны денештірелер ве Русия сынырларындан тыш йоллайлар. Девлет милетлер ара комитетінің рейсі Заур Смирнов мәлімат Дженка инкешафына кім қол тұтқаныны ве Украин халқы шымды насыл вазиетте болынғаны ақта білдірді. Я бы здесь более шире смотрел на ситуацию, не замыкался бы только вот в рамках той информационной войны, которую якобы ведет Украина. Конечно же, ее ведет не Украина. И правильно здесь было сказано, что украинский народ, по сути, сегодня заложник той ситуации, в которой Запад пытается на территории Украины смоделировать такую территорию некого идеологического диктата. Бұнда Дағайры Искандер Хисамов Қырым-татар милли телеканалыны Веватан Сидасы радионы зиярет етті. Журналистің омыры Қырым-татар халқнен сығбағылы. О Ташкент шерінде доғды ве осты. Шу вақыт анда чоқ Қырым-татарлар яшайды дей. Посещение вашей телестудии, вашего телеканала, это очень приятно. Вообще очень приятно мне. Вот сейчас священный месяц для мусульман, и я вижу, что телеканал в этом участвует, он занимается и религиозным просвещением, и культурным, и так далее. Это высокая очень вещь. Мәлімат Дженкі насыл усулар или алып барылмасына бақмадан Қырым халқы әрдайым икметлі олып қала. Бераберлікті япылған тырышулар или мәлімат қамачаларыны бозып, мәлімат визасының сынырларындан кечеміз. Султания Истакаева, Энвера Близис, Асан Зивадинов, Миллет үшін. Қырымда федераль мақсадлы программы бойынша 8 объектінің құрылығы көзде тұтыла. Айралда чоқ квартиралы евлер Судах, Кефе, Жанқой, Ақмесжит шәрлерінде, емде еді қойу ве Ақмесжит районларында құрылacak. Бұл ақта Қырым Жұмхуриет Девлет Милетлер ара комитетінің башы Заур Смирнов топлашов кетішатында хабер атты.
Бүгінгі күнде Судах Векефенің Приморский қасабасында чоқ квартиралы эвлер текленмесі үшін құрыжы шіркетлер белгіленді. Строительство 72-квартирного жилого дома, поселок Приморский, город Феодосия. Уже определен подрядчик, который, в принципе, в ближайшее время уже должен приступить к началу работ. Строительство 72-квартирного жилого дома в городе Судаке. Также уже подрядчик определен, будет приступать. Ввод в эксплуатацию по этим двум объектам конец декабря, то есть 2018 года. То есть в течение следующего года работы должны быть завершены. Bundan gayrı Jankoy ve Kerich şehirlerinde 72 kvartiralı evler kuruluvu boyunca tenderler keçirilmeye hazırlıklar keti. Ahmetçit rayonun Borçokrak kasabasında 36 kvartiralı ev kurulacak. Emde Bahçesarayda 168 koranta ve 7 Kuyuda 48 koranta öz kvartiraların sahipleri olacak. Bundan da gayrı Gvardiyski kasabasında 160 kvartiralık ev kuruluvu planlaştırıla. İşler mında 2019 senesi yekunlenecek. Bugün federal maksadlı programı boyunca 10 obyekt kurula ve 22 kuruculuk için hazırlanıla. Это как и политический центр для молодежи, КИПУ. Это объекты, как детский сад на Фонтанах, детский сад в Молодежном. По остальным, по многим объектам есть еще проблемы, о которых сегодня вот открыто, без всяких сокрытий сказано. В ежедневном режиме ищутся варианты для решения этих проблем. Hatırlatамыз, federal maksadlı programı boyunca реабилитирилген гражданларның абаттандырылуына тахминен 10 миллиард рублей айрылды. Сабрия Халилаева, Эдем Исмаилов, миллет үшін. Украина Юқары Радасының бір қаш фракциясын бірден президент Петр Порошенкоға несбетен импичмент көрсетмеге істейлер. Бұл ғайеге оппозицион блок ве самопомощь адлы фирқа емде бір sıra фракцияларындан тыш мебуслар қол тұттылар. Батькивщина фирқасындан халық мебусының ноқтайы назарына көре, Порошенконың импичменті үшін en azdan 6 саз бар. Оларының арасында en мұйымы бір sıra аспектлер бойынша президент векелетлері бежірілмегені. Adliyecilerinin nevbeti kemesliятı Судах шәрінде кечерілді. Ерлі сакенлер adliyecilerге мураджат етіп, бедава ярдым алмаға имканларны амелге кечерділер. Тәфсилатлар София Шукурованың лефасында. Adliyecilerden meslihat almak için 5 баланың анасы Өзбекистан гражданы Эльмира Османова мураджат etті. O bildirdi ki 2014 senesi o Kırımға көчіп келді, ama bugünkü kadar гражданлық весихаларны алып оламай. Bu sebepten Xoronta азалары işке resmi şekilde kırıp olamaylar. Мы приехали и не смогли мы сдать документы на вид на жительство. Вот сейчас пришла на комиссию с Госкомнадзора. Комиссия бесплатная, слава Богу, дай Бог здоровья этим людям. Они сообщили, что 15 июля по телевизору, смотрите, товарищи, смотрите, миллет, передадут, какие документы надо сдавать, в каком сроке надо сдавать. Наш вопрос решился. София Нусратулаева adliyecilerге квартира алу meselesi boyunca murojaat etdi. Kadın 11 yıl devamında kvartira nevbetinde tura, ama onun daimi yaşayış yeri yok. Sofiya bitay itiraf etkenine göre kardeşlarında ömür geçiriyor. 78 yaşlı kadın bugünkü kadar yaşayışına para kazanmağa mecbur. Ayta ki öz köşesinin sahibi olmak istey, çünkü kartlığında evsiz kalmak pek ağırdır. Работаю я до сих пор. Я уже не могу, негде мне отдыхать. Болею. Сейчас в 2018 году построят дом и мне выделят тоже квартиру. Я стояла в очереди при Украине. Приду, они говорят, что вот участок земли есть, а деньги нет. А на второй год деньги есть, участок нет. Devlet Milletler Ara Komitetinin adliyecileri kelgenlerinin suallerine cevap verdiler. Nevbetteki hareketlerini anlattılar. Сегодня мы провели выездную юридическую бесплатную консультацию для жителей города Судак. В основном вопросы касались получения гражданства, вида на жительство, возмещения конфискованного имущества. Для получения гражданства мы посоветовали гражданам обратиться, куда именно им нужно обратиться, какой пакет документов нужно сформировать для подачи
на получение гражданства. Для получения компенсации за конфискованное имущество мы посоветовали гражданам обратиться в первую очередь в архив для получения подтверждающих документов о конфискации имущества. Также необходимо иметь справку о реабилитации. Судақта әдейеджелерге 15 инсан мұражатта болындылар. Хатırlatамыз, Devlet Milletlerara Komitetinin mütəxəssisləri insanların hukuki bilgilerini yükseltmek için bedava məsləhətini keçirirlər. София Шукурова, Эрвин Эмиралиев, Millet üçün. Бүгін Қырым Жүмхурия территориясында 2016 сенесінде кечірілген инвентаризация малюматына бинайын 845 бақча ве язлық evлер, яғни дача ортақлықлары ерлеші. Бұл территорияда яшаған гражданлар дамарталарны ресмелештірмек үшін қанун иле 3 yol харитасы көсі күне алына. Дамарталар доғру шекелде насыл ресмелештірілмек керек. Бұны невбеті келефамыздан білерсіз. Бу Ахмеджеттин Боғурча қасабасы янында язлық evлер, яғни дача массивыдыр. Территория буйық олғанына ве чоқ инсанлар яшағанына бақмадан бу ерде не тибби пункт, не полис бөлігі, не де мектеп бар. Территорияның белі бір статусы yok. Қасаба Қырымда ең балабан чөплік обасының янында ерлеші. Ерлі сәкенлер чоқ меселелерден болдырдылар. Олар қасаба Ахмеджет шайырының қысмы олғанын істейлер. Никакие льготы я не имею, хоть у меня справка есть о реабилитации. У меня только книжка. Садовая членская книжка. Все. Мы хотим здесь, чтобы нам дали прописку, медпункт. И особенно нам дали милицию сюда. У нас здесь очень много краж. Очень много проблем с пропиской. Из-за того, что прописки нету, мы не можем обратиться в медицинские учреждения. Они нас посылают, где мы прописаны. А здесь многие люди прописаны в разных районах, а фактически проживать здесь. 35 жылдан зияде Қырым акимиеті муэссеселерге Ахмеджеттеки Боғурча қасабасы территориясында тыш ерлешкен 92 бақча ортақлықларына айырды. Ортақлықларының умуми мейданлығы 340 гектарны тешкіл ете. Мында 8,5 bin дамарта ерлешіп, 16 binге якын инсан яшамақта. Оларның арасында 800 қоранта бұл Қырым татарлар. Да, на сегодняшний день есть правленцы в каждом кооперативе. Ну, правленцы это хорошо, которые, ну, будем говорить, как будто координируют моменты, но житель хочет, чтобы их ликвидировали. Чтобы здесь не было ни одного юридического лица, председателя. Чтобы здесь функционировала единая государственная вертикаль на бюджетной основе. 138 статья, если не ошибаюсь, там написано, что садоводы, проживающие на данной территории, вот эти садоводы, являются социально незащищенные слои населения. Все, понимаете? Вроде бы и де юре, и де факто какой-то непонятливый. Вроде человек живой есть, а тут же его вроде в законе, ну, его в законе просто нету. Қырым Жүмхуриетінде бақча ве дача ортақлықлары 11 bin гектар умуми мейданлықта ерлешелер. Тижари бірлешмелер векілерінің сайысы 169 bin инсанны тешкіл ете. Ортақлықларда чоқысы яшағанлар өз дамарталарыны да ресмелештірмеділер. Олар яны оқуқ мейданында болынып, дамарталарыны насыл доғру ресмелештірмеге білмейлер. Қырымның мүлк ве топырақ мұнасибетлер назерлігі тарафындан 3 yol харитасы азырланған еді. Бұл хариталарға бинайын инсанлар дамарталарыны ресмелештіріп олурлар. Бірінші харита 2015 сенесі март бір күніне қадар гражданлар или топрақларының ресмелештіруі. Бұл юридик шахыслар или топрақ дамарталарыны сатын яда кираға алуы. Әмді ортақлықта госакт весиқасы алғанлардыр. Екіншісі есе дамарталарына оқуқи весиқалары олған гражданлар үшін, ама бақча ортақлықлары 2015 сенесі март айына қадар юридик шахыс олара қайт олынмаған инсанларға айыт. Үшінші yol харитасы есе бұтынды оқуқи весиқалары олмаған гражданлар үшін азыр олынды. Члены садовых товариществ должны сейчас обратиться к своему руководителю садового товарищества для того, чтобы он взял весь пакет документов и обратился согласно этих дорожных карт для оформления земельного участка в аренду либо в постоянное пользование. Обратился либо в орган местного самоуправления, если этот земельный участок находится в границах населенных пунктов, либо Министерство имущественных земельных отношений, обращаясь через Совет министров, если эти земельные участки находятся за границами населенных пунктов. Қырым Жүмхуриет мүлк ве топрақ назерлігі тарафындан азырлаған yol хариталары ярдымынен инсанлар өз дамарталарыны ресмейлештіріп олурлар. Емді гражданларға прописка весиқасыны сады шекілде алмақ ве ичтимаи қызметлерінен қоланмақ имканы беріле. Ярым ел девамында прокурор тешкерувлер нәтижесінде девлет и муниципаль қызмет көстірігде 2 binге яқын бұзулар тапылды. Бұл уақытта Қырым Жүмхуриет прокурорының муавины Сергей Черневич білдірді.
К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 128 должностных лиц. По 6 материалам прокурорских проверок возбуждено 2 уголовных дела. По 4 материалам еще проводятся доследственные проверки. Мы на постоянном контроле держим эту сферу прокурорского надзора и будем принимать все меры для того, чтобы граждане, субъекты предпринимательства получали весь спектр необходимых услуг в полном объеме и в кратчайшие сроки. Хатырлатамыз, Қырымда чоқ функциональ мерkezлерінден 25 территориаль бөлігі чалыша. Олар 17 федераль, 15 региональ ве 8 чешіт муниципаль қызметлеріне әмелге кечерелер. Бүгінгі күнде девлет ве муниципаль қызмет көсіру філе Қырым сәкенлерінің тек 62% қолана біле. Электрон шекілде есе бұл қызметлер әлінің 23%-на көстерілі. Қырым мұсылмалар мұқаддес ораза байрамына азырлықлар көрелер. Бұл байрам ислам тақвимінде 2 саз байрамдан бірісідір. Бұл сан мұқаддес Рамазан айы девамында тұтылған ораза сонына келгеннің тымсалыдыр. Қырым татарлар мұсылман байрамını насыл қаршылайлар? Бұл ақта біздің левхамызда. Мұқаддес Рамазан айының соңғы күні Арфе яда Эрефе деп адlandырыла. Айны шу күні ақшам Қырым татар қоранталары адет олып қалған яғда қавырылған емеклеріні пішірелер. Сықалда чебурек қавырула. Бұл урф адет қоқу чықармақ деп адlandырыла. Аненеге көре қавырылған ашны қоқысы еждатларымыздың жанларына тие дейлер. Шу себептен Қырым татарлары бұл күннің ифтарына милли емеклер пішірмеге тырышалар. Хатиже ханым бұл күн лезетлі ве қоқулы чебереклер пішіре. Оның қорантасы бұл адетіні күтіп, оны несіл-несілге кеткізмеге әрекет етті. Эфбекесі ilk сефер чеберек қавырғанына, оны кім өгреткеніне Эйджан еле хатырлай. Вы помните, кто вас научил все-таки готовить чебуреки? Конечно, конечно помню. Это моя дорогая покойная мама. Потому что каждая мама старается для своих детей что-то приучить, чтобы дети в будущем все знали именно такое национальное, чтобы в семье вот этот колорит, национальный дух всегда оно держался. Мама всегда для этого вкладывала свою лепту вкладывала. Хатиже ханым қавырылған чебереклерінің қоқысы әрбір олының жанына тие деген үмітте. Есть духи, которые переносят вот этот запах. Прежде чем масло наливать в сковородку, естественно, про духов вспоминаешь, делаешь молитву, значит, читаешь молитву, чтобы до них тоже это доходило, запахи именно нашего крымско-татарского блюда. Адет өзре пішірілген емеклер сой-сопларға, яқын адамларға, достларға ве қомшыларға дарқатыла. Хатиже ханым да қомшысыны чеберек еле сыйламаға қарар алды. Я разношу уже по соседям, так как соседи знают прекрасно, что у нас есть в год один раз такой большой праздник. Именно в этот праздник готовятся крымско-татарские чебереки. Естественно, мы раздаем по соседям, чтобы они тоже знали и вместе с нами радовались в этот день. Ораза байрамның бірінші күні саба ерте епісі мұсылманлар жәмилерге ашықалар. Анда байрам намазы қылына. Намаздан сон есе еркес бір-біріні мұқаддес ораза байрамы ile хайырлай. Мавиле Юп Султания Меджид Али Маметов миллет үшін. Ватан седасы радиосында Мұқаддес айына бағышланған яш нәсіл адлы конкурс өткерілді. Бүгін бір ай девамында кешірілген конкурсының екінлері чықарылды. Әрбір іштіракчыге тішкілячылар бақшышлар әдейі еттілер. Бұл уақытта мевзуны Мухаммед Зикиряев девам еті. Ватан седасы радиосында яш несіл серлявылы конкурс кечірілді. Ярышның шартларына көре 16 яшқа жабалачықлар Рамадан айына бағышланған ширлеріні, иләхилеріні, ведуаларыны оқып, ой сеслеріні ичтимаи ағыларда Ватан седасы радиосының группасына йолламақ керек еділер. Бір ай девамында 40-тан зияды иштиракчы бақшышлар ile мүкафатланды. Олар арасында Қырымның ән гүзел әгленже комплекслеріне davetnameler алдылар. Ватан седасы радиосының баш муариры Абдулла Аджосман хайтетті ки, бөлек бұл конкурслар біздің яш несліміздің инкишафы үшін пек muhimdir. Ne kadar çok böyle yarışlar olup geçse, ne kadar çok vatandaşımız böyle iştirak etse bizim radyomuzda, bizim milli telekanalımızda o kadar bizni kuvvetleştirecek ve ne kadar böyle yaxşı ballar, gençler, okumuşlu, terbiyeli balacıklarımız olsa o kadar inşallah bizim geleceğimiz parlak olur. Бақшышларының бақтылы сайыплері ойсте сұратыларынан пайлаштылар, ведуалар вешейлер оқуыны нумайш еттілер.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куль фаллаху ахад, Аллаху самад, лям лялит, валям люлят, валям якулюху куфен ахад. Мен бұл конкурста іштирак етмеге бекіндім. Оразаны бек севем, оразада битама кетем. Бек незисле ашлар битада ола, бек дола ораза, хсмет берекет бере. Ончын оразаға айталар, он бір айны султаны. Иштиракчыларының ана бабалары бойлы кабадини мерасимлер кечирлебіні муим саялар. Очень важно такие мероприятия проводить, потому что наши дети, по крайней мере, стараются изучить это все, и их как бы спонсируют, это все это в подарках, да, отражается, они стараются, стремятся наиболее к лучшему, больше дува учить, больше в ибадате проводить, видя по родителям. Если родители будут показывать достойный пример, дети наши тоже будут это же делать, иншалла. Ватан Седасы радиосының хадимлері иршілген севейді тоқталмайжамыз дейлер. Бияқын вақытта радио игленжілерге яны конкурслар иштирак ете білежеклер. Мухаммед Зикирияев, Алишер Алимов, Миллет үчүн. Шымдылик bu эпосы малюмат саат 20:30-да кележек хабарлер информацион программасын Нариман Тарсинова Ляқа Черманыз. Янымыздан соны се жанлы эфирінде Мераба Рамазан лихасын чықышын сейретмеге теклиф етеміз. Біз ілі олыңыз.